بله هوانو شرباش ایوار باش شارکی پر دجوار هی الولاتی ما لهر دو تاخن حلبه این کردان لوی دری شهر و پفشنکی پر دجوار هی چتین دولت ترکیه جسی آلیان و چهار آلیان و ارشی سر هر دو تاخان دکن اول آلیه کی به تیوی چتین حکمتا دمکی یا شامه به هفره ارشتکن گلک تانک و توپ شاندن هرمید و نابری ده قصده دنا و آمده کاریان دایه بخاصی کو حوالی می هرمش مرا راد گینن بقاسی 10,000 شهروان تایبت هاتنه آمده کرن بل به تر حفره و هاتنه شاندن دبه کوی شف شرکی پر دجوار در بکه و اف دخوازه دولت ترکیه جبر کو لسر ناو ارتش خواه ناکه و حرمه دخوازه شرکی نفخایی در بخل سوریه دنابر عربان و کردان ده و پاشه جی وکه هزه که مینا کو بی آلی به دخوازه وکه هزه مداخله بچه حرمه آرمانجا وان ev لعالیه کی لعالیه دنجی لروشات کردستانه سرهلدانا گل پیش وده چه حتی نها بقاسی که امزانن 3-4 نافچه باجار هاتنه کنترل کرن yani هزین رژیمه تسلیم گل بونه me جوارا راگهانده بو 3 باجار جوارا بیجم باجارین ملکشاه افدانان مرموری و برنامه بقاسی ساعته کی ازو حوالی مکاکشار اورامار امی برای و ببن آگاهی دقیقین داوی ازی بشوپینم حوالی مجی بلا شیروه بکه کاچه کاکشار بخیراتی گلک سپاس بدرام گلک ممنون شوک گرمه گلک حساس داینام شوک پر گرمه امزان دولت راسته بدران دنگی من هيا دنگی تهیه دنگی میچو لی دنگی مهات آنها تمامه اري دنگی تهيا انا تمام وزیر پاراستانه دولت ترکیه داخویانی دایه از همه وی که بلز پیشکش بکم د درباره قصده ده د درباره پیواژوی ده ام همی ام فرق بکن کو اف شار جالی دولت ترکیه و هاتیه دست بیکرم هوان وقت دنگی بچش کرم خورا مساجا بشین از دم بدم لپیام وجی بنرم لجم وجی دقیقین داوی هبن نوچین دقیقین داوی هونجی جمرا راگیهنن شوک گرمه دست بیکا شارکی نویه وزیر پاراستانه دولت ترکیه یاشال گولر لسر هیزن سوریه دموکراتیک قصدی آخفید بیجه دوی پارتیا کارکرین کردستان PKK امور ریخستنین که به PKK به علاقه دارن لسوریه دوی چک خود تسلیم بکن اف داخلیانی دولت ترکیه یا فرمیه ای شرکتی آژانسان یاشار گولر وزیر پاراستانه ترکیه دوی PKK همی ریخستن پیوندیدار لسوریه چکی خرادس بکن ام دستور نادن هبونا ریخستنین وکی PKK PYD YPG قصده ناو YPG جبیر کریه گولر دا خفتنا خود پیامین در حق پیواژوی چارەسەری دجیدایه او جرا دبیجم پیواژوی بی ترور ترکیه بی ترور به سرکشی برای سرکوماری می پیواژوی ترکیه بی ترور هاتی دست بیکرن ام به دلسوزی دخوازن کو اف پیواژو به سر بکوه لی د بردوامی اخفتنا خود تشتکی دبیجه جبو وی کی دوید سری دا PKK امو کومن پیوندیدار د چارچوبه بریارا فسح کرنه ده سوریه جی دناوده لحمو هرمین کولینه عاجیلا دمل دست داوی لحمو چالکی خوابینن به شرط و مرج چکی خواه رادست بکن یعنی تسلیم بونه فرض کل سر کردان از دخوازم جاره کدم ببیر بخن که به تایبتی PKK PYD YPG قصده ام دستور نادن تر ریخستن لحرم بجیه ببه او دولت کوویه که بیجه قسمه که سوریه داگر کریه بقاسی 7,000 چکدار نوی هیجی به سروبر به کنترل دناوا ایریشین لسر کردان دانه نها پشتی کو ایران اف سرهلدان دست بیکر دولت ترکیه زیادتر کتناوا ترسو پانیکه چوا ممکنه پشتی روجاوا هرمه کدنی کردانجی بر به آزادیه و بچه کاکشار اورامار از گوتن اشترا دیلم تو خوازی پیشی دنگتی بلا دنگ زیده درنه که تو پیشی درباره وی شر داوی ال حلب ده دست بکه این بردستی تچنه اجی همان نوچین دقیقاً داوی بینم به حوالا راپار و بکم دیمنجی از داینم سر اکرانه هوانو قاسی ساعته که اون بمرابن چه هیچتنه امی ایرو حمی لسر ماسی راخن هوا دوی نابری ده
لحلب لناوند شهر حوالی مهنه آنها باوی که زندی بمرد نوا تکیلی دانه از آگاهیان دقیقه به دقیقه جوان حوالان دگرم ایل حلب کرم که کاکشیار بله گلک سپاس بدران دیاره وقتی اشاره بگیر هرشین لسر دست کفتین کردا لچار بشین کردستانه به تایبت دو بشین کو خبات تیدا گرم درجه بشیندن بردوامه روشهلات کردستان لبر آزمونه که گلک مازن دایه جهیله که جهیله هجمونی خوازی دولت ناوندی کمار اسلامی ایران و جهیله که جی پان ایرانیست و منارشی خواست گلک دخوازن رنگ و روی حرکت کردا به شیوه که بدن نشان دان حتیش خورا بکنه مال و وکدن جی خبرین هری داویه اونکو او گراب لسرانسری ایرانه به تایبتی لبازار ایرانه یا مازن در باسی قناغه که دم بویه در باسی پیواجوه که دم بویه حتی در سردما که شورش لدجی شای ایران حتی کرن بازار بوی برفرهی نهات بو کرن خبره هری گرن لباجار آبدانانه لولایت ایلام یا روشهلات کردستانه حتی باجر خلقی خستیه بن دستی خو هرشی وان فروشگه ها کرنه یینکو ماده این خوارن تیداتین فروتن لی او خوارن تالان نکرنه بلکو دناوا دکانه دا درخستنه لسر جاده او بلاو کرنه بوکو ناوی تالانچی او هرشی بو مثلا خوارن و خوارن لسر ناوی کردا ندانن هر وها لتهران شار کرد یعنی ناوندا ولایت لورستان مشهد و دیسا جی بیجم به تایبتی لآبدانان و لملکشای دیمن گلکی مازنج میتینگا تین ناوندا وان سرهلدان و دجبریا دوان چند روزین در باز بوی دا به تایبت 2 روزین در باز بوی بویا باجار ایلام باجار کنگریدای و یعنی بویا ناوندا اعتراضا لحمو ایرانی جنایتا کو بری 2 روزا و دری هاتا کرن هرشا هیزن امنیت بو سر نخوشخانا ناوندا و ولایتی بونکو هم لدر و هم جی لهندر دا شوکک چکر و خلقی لدجی و اعتراض کرن حتی جه آلیه عفا ناونتوایی و جی او کریارا دولت ایرانی راستی اعتراض که مازن هاتو دخوازن لیکولینی بکن که چاوا دکارن ده ناوند نخوشخانه دا بین دکتورا بگرن کسین که بریندارن و دو کومای دانه به حالی هم لدجی کسین در دور آوان هم وان نخوشا شر چه ببه و جهیل در صورته اف دیمنی کنال سر اکران ام دیبینن اف füze که جالی چتین دولت ترکیه و گریدای شامی هاتی آویتن füze داویجن füze تی دیگره جاردن لوان و دیگره دناوا وان ده تقه اف جی تشتکی الهیه چیه بنرم füze او داویجن و füze تی دیگره و دیگره جموان و السرویت اشتاکی جی بروش حالات زیده کم گلک هیزن کو گریدای خلقین ادناوا خلقی دانه بر به خلقی بهت اند بیجن ام نب رژیم راینا لی چه چاره جنینه ام معمورین و معذور اجا نها هری داویه بری 17 دقیقه لباجار مشهد دیسا لهرمی بجنورد و شیروان دیسا مش چه بونه دجاعتی هيا لباجار بروجيردي لولاية لورستان ديسا شر چبويا و خلقاتيا ناوا كوچا كولانا او بخوجي تقيرين اند بجن ام همو بهف راينا و او برخدانا داوية يا رجيم لباجار ابدانان بتايبتي معمورين دولت ين معمورين كلانتريه جب معترضین جی خوب پیشاندر را دست خوب بلند کرنه و که دیمنی
دیمنê ku an hel ser ekranê em dibînin li Rojhilatê Kurdistanê ye ji kîjan bajarê hatine em tam nizanin lê vaya serhildana gel gihîştê kîjan astê êdî hûn dibînin avahiya dewletê niha bi milotov kokteylan tê bombekirin tê şewtandin او ابدانانه باجرك ولاية إيلامية باجرك كو خلقي وقالك لدجي دولتنا قالك كرد پرورن ايجار روش بردوامه يعني وقت بيجن ده نخوشخانه یا بناوند باجر ایلام داجی نهاجی دور پیچکریه دکتر و برپسیار نوی همه هاتنه گرتن کسی زانه لی کودرینه به تایبت دوی ناوی دا لباجار شهر کرد یعنی ناوند ولایت لورستان جن دا کتنا میدانه لهمبری او عربین آف پاش کو شدت که مازن آوید رجین سر خلکی کو خلکی بلا بکن دوی هوای سار یزستان دا جن لبرخو ددن و شقامه که بناو شقامه ملت و یا ولی عصر تشتی باکیجی اوه که نوینره پارلمانه یه ایلان دبیجه او برپسیارن که جیانا خلق خسنوی روشوی دجواریه فرقك لقال دجمنين دربنينا كو الرجيم دخازه وان هيزانه وان اعتراضانه بوان و گريده ناوي سارا فلاحيه و دبيجه گوه خونه دانه خلقي و پره گلکی ضعیف و پره ایراني بروي هنده جي پیوسته لدرمانه که بگرن کو او کریزه بخواره یعنی کمتر ببه ده نوا پاساژ بازار تهران دا او گازن هستر روندک ریش بلاف کردن نوا یعنی هاوتن سر خلقی و هجمار هری زیده یا کشتیا حتی نها گهشتی 35 کسا لهمو ایرانه به تایبت لکردستانه و لورستانه هجمار هری زیده یا وانه یا کردایه و دناوا وان دا جی 4 زاروک و 2 هیزن امنیتی دولت جی هنه حتی نها 1200 کس جی هاتنه گرتن آجاری که ام دبینن آف دانانه بله آف دانانه بله آف دانانه و ایشف خلق لبری 4 ساعتا لبازار تهران خلقی دست برونشتنی کریه وک اعتراض و لهمبری معمورین دولت جی ساکنین و لدجی رژیم جی دبیجن روزن وین داوی نمرن بو دیکتاتور ایدی بسه دست به روشه جی کرنه و خلق بقیرین دبیجه اگه خازن ورن من اعدام بکن لی از تبلیغ هفکر نینم از انسانکم که حق و حقوق خو دخوازم لبشک بازار تهران معمور خواستنکو لگر خلقی دیالوگ چکن خلقی رد گریه جبرکو تشتک نمایه بو دیالوگی هیچ تاجی باجرین مازنین وکه تبریزی اورمیه سنه دبیدنگه اکشار اف تبریزی آنا دیمنه که ام دبینن ایشف جه تبریزی هاتیه بله لتبریزی دجبری هنه بس نبقاسی کو پیویست یعنی تیر ناکن هزین دولت آنها درون از وی نویسی راکم بنیرم آنها هزین دولت جگل درون بنیرم آب هزین دولت ندرون بله بله به هر حال روشه که گلک آورته زستانه که ساره بلکه دوی زستانه سار دا بو دیکتاتور خامنه ای سارتری زیده تر ببه
و مزگینیان گرم دناوا خلکی دا بلاو ببن جبرکو گلک جارا دزستانا دا لإيران حكومات راستي سقوطي تكتشوني حاطنه هيفيدارين دي 47 سال روجين بيكاتنا ويش رشا قالين إيراني كو مسيري وخوار كرن وان ملايانا او رژیم بر بداوی و بچه و دوی ناوی دا جی دا اردنگاریا ایران دا کرجی بگهن حق حقوق خواه که بشن باشور و روژاوی کردستانی روشه که تایبتی هیا و دروش من مرگ بر خامنه‌ای یعنی مرم بو خامنه‌ای به فارسی او جی دیسا کردستانه باورن ملک شاه بدران هری داویه وی بیجم لگلک جین کردستانه وکه ایلامی وکه آبدانان و ملک شاه جریان هاتیه برین دور پیچک هیا لسر هریمین کو تیدا اعتراض هنه دوکو ای شبکه گرام ببوان و خلق گلکی بیتا کشتنو گرتن بردوامن هجمارا گرتیاز دقیقه به دقیقه زیده دبه بریا پیامن کرد گلک کسایتی نویسکار دکتر اکتیویستین قادا راگهاندن سوسیال مدیا هاتنه تهدید کرن و گلکی گف هنل سر خلکی ev jî abdanan e abdanane bele abdanan bajarekî wilayeta îlamê hemû Kurdin û li herêmên dinyên Îranê jî kêm zêde îro dijberî hebûn lê wek min got di destpêkê da dîsa weka serdema şoreşa jin jiyan azadî ku navenda wê li Saqizê û Merîwan û Urmiye û Mehabat û Sine bû vê carê jî e'tiraz dîsa navenda wan li îlam û Melekşa û Abdanan e ku bajarên Kurdistanê ne û hindek bajarên dinyên wilayeta Loristanê heta Mervdez jî ku bajarekî wilayeta Fars e girêdayî Şîrazê ye ew jî Loro Kurdin û ciyê Kerîmxanê Zende ku di dema xwe da wek wekîlê riaya dihate binavkirin xwe wek padşa nedidît hakimiyeteke bi edalet hebû ew jî paşayekî Kurd bû yanî bi rastî jî serkêşiya vê şoreşê dîsa Kurd dikin berdêl gelek giranin piranî Kurd gencên Kurda hatine kuştin dîsa bêjim du ciwanên bira du 17 salî 20 salî li Kirmaşanê hatine şehîd kirin ev ya wek dibêjin reaksiyoneke gelekî trajîk di nava xelkê da di nava raya giştiya dunyayê da jî heta veda û di merasima veşartina wan da ew bi xwe jî bû mîtîngek tejî girî û xûn tiştekî me firk kir polîsên rejîmê askerên rejîmê hêdî derbasê gel dibin nav gel dibin radest dikin ev adeteke heye wisa millet dî kerixiye millet dî naxwaze yani artêşê dî naxwaze şer bike daw çi ye ev xaleke gelek giring te anî bîra min sedemeke têkçûna rejîma Pehlevî li 1979 ew bû ku artêşê şerê xelkê nekir û hatine nava xelkê çi qasî girtin kuştin eydam kirin pê nekarîn dawiye hatin teslîmê hêza gel bûn em wê tabloyê niha îro dîsa dibînîn ew dijberiyên ku
جهلا سپاه پاسداران و هیزن شخصی او که کوکنجه شخصی تکنه برخو نها زیدتر هیزا ارتشه و لامپا کسک نشان خلقی دده او بربه خلقی بتیدن اواجی بور دستور تز بده ويكم زندي ورا بوف هذيك شتين قرده شاشي ماتشله ده حصل 26 شرو بيفتون بگرانی دنابرا هیزن آلکارن دیرین او چتین گرده حکومت دمکیوا بردوامه چتین گرده حکومت دمکی به سرانسر در دو تاخش مسعود و اشرفی و ده همان دمه دجی بنیزید به چکین خواهین گران تو باران دکن و هر وکی دن به درون خواه یین هوایی لسر تاخش مسعود و اشرفی و بنیزید بردوامه و راگاندن این چتان داد خون کود بیژن و تاخش مسعود و اشرفی وره تسلیم کردن و دمان دمه دجی عربي سفينه حاضر مش بوك دار كامل اف همي دراوه تشتكي وصوتنا اللي قال ماشي بالحبه ويكم زندي ورا بوف هذاك بس انا صار دردوري طاش مسؤول الاشرفيه تي توبران كرن وخلق سفيش خورا هدف دكرن ويكم زندي بوف هذاك ev hevalê me peyamner ê kanal xişte بله براستی کانال هاش گلک اکتیوه لروجاوای کردستانی خبرین هری داویه او بلاغ دکن دستیوان نیشه و ام نزانین ها جه ایلام و آبدانان و ملکشا حتی حلب کرد لبرگفین گرانن بلکه او هرشانه پیوندیک هبه بوان سرهلدانین کل روشالات کردستانی جا تینه کرن جبرکو ترسک مازنیا دولتا ترکیه جی مراقا روشا پیشروژیا کردین روشالات کردستانیه حولین خوگلک ددن کو پرووکاسیونا چکن دنابرا کرد و ملتین هرمی دا بلکه بوکو رای گشتیا خلقی وگو هیزن لسر روشالات کردستان و ایرانی وک متحده کیوانی استراتیجیک به تایبتی لدجی دوزا کرد نها او شرال اشرفیه مقصودیه تاخن حلب تاخن کردنشین دست به کرنه اما براستی کرد بهیزن کرد خودی فکر و رامان و گوتن نونه لهمبری رژیم دیکتاتور کو ایدر رزیانه تشتک بو گوتن نینه تشتک بو چاره سرکرنا پرسگریکا نینه وکر رژیما ایرانه نزانم یه جبرو شون دا دما دقیقه به دقیقه تشگیران دبن دولت ایرانی بکاری بس چه گوهراندنه که چیکه دواره توریک دا هیچ تشتک بو گوتن نینه هر دبیجین ام حکومت اسلامی هر کس دجیمه شر بکن مفسد الفیل عرضه دجمن خودی روی عرضی عدالت تنیه آوار آبوری دا روش خلقی گلک خرابه بروین دیجی باشتره کو دیکتاتور در روشن و هادا عبرتش دیکتاتورن دن بگرن کو دقیقین داویه دقت نبه ایدی دز کشتنا خلقی بردانو چون بر به جهنما خوبه چون اینن اموی سناریو کل روشالات کردستان دبینین ام ایرو روجاوای کردستان جی دبینین که هم دزانین وقتا دست بکی دا خویانیا او برپسیار پای بلند دولت ترکیه خوان دیمه که مسئله وان نه چاره سر کرنا پرسا کرد لبا کره کردستانیه ترسا وان لجیه پرس چاره سر کرنا پرسا کرد او اوادگه یعنی ترسا وان جه مسئله کرد البشندنی کردستانی denk بدران دنگی تا هاتا برین دیسا ne mesele tu bidomine ez anal dimena digerim ne mesele ez بله یعنی hevalara na hevale mini peyamler hene le heremi demiz tekili da mı roni ruhaji dişopine mesele belki dedeqin peşmede eğer bu kar be tevlibi be hantıştan bu bejej belki anha ev bernameye me işe bername ki taybete yani emvederi da hevan vajora bejim derdemi em mesele şiru ve kıntune çünkü anha şeru pefşune ki pır ciddi heyel rojava
yani işev şeva emdinav dana şeva qederiye hem li rojlat hem li rojava dibe ku devleta Tirkiye tanku topê xwe jî bişîne Helebê Kurdan ji wê derê sürgün bikin niha yani rewşinekî germ e çiqa ji destê me tê em agahiyên germ parve bikin paşê em encama jê derbikin خالك بالکش بدران جان خالك بالکش کو گرینگه بیجم ویدری و به تایبتی کردی من روشالات کردستانی هایدار بن او منارشی خازین در و برای مدیا که بهیس کو عربستان سعودی آمریکا گلک ولاتن اروپایی لپشتین هفکاریوان دکن دخوازن یعنی مسیر ریا حرکت یا کو دجبری رژیم ایرانی لروشالات کردستانی دست بگیریه با آوایی که نشان بدن که بله کرد دخوازن لجی رژیم نوهات یا رژیم که هینها جاره کدن کرشای ایرانی بین سرکار لی ابا صدی صد دروه و حتی د تلویزیون اینوان داین وکه ایران انترناسیونال دا جی گلک برپسیارین پایا بلندین انگلیس ین امریکا ین کرد و ین ایرانی هاتن کو گوتن هن نکارن جاره کدن بین سرکار چکی کسین کو داخازا ودکن و وکه اپوزیسیون نابینن و گلک هجماره که گلکی کیمه بری چند سالا انکیتک جهاتا گرتن ساده چار لهمو در و اوین کو دجبری و رژیما بری ویان هانه پشگیری ندانه کرشای ایران اجابلا پروپاگانده نبنه سبب کو رای گشتیا کرد بی خاپاندن لسر رای خویا راز بمشن جبو ستاندنا مافین خوی نتویی و جواکی و سیاسی و آبوری به اصرار بن چنکی به راستی ناوندا وان گوهراندنین بنگهین نهادیسا کردستانه وکه سردما رژیم پهلوی جی هیویدارم دنگی من هیا بدران ککشار دنگی ته هەیە تو باخفێ ئانها ji me re deng hatine tam ji herema şer mixwast spar bikin tu baxfe tu benda dengê nemîne ji kerema xwe re خبرین هری deqekî بله خبرین هری داویه لی ایرانه دیسات خازم به حوالا را دیکانه کوبانی جواری گرتن سبیل گله معیش مقصود مازم بردوام شکر باشد که حتی سلامت اول می کوبانی ملت می کوبانی گله ولا پاریس ام قادا جنا آزاد ایوا وانا هر کس عربی فواره سباشی مقصود اشرفی ایوار باش ایوار 8 دقیقه و ده روزن در بازبوی دا ام دبینین که روبری دجبریه بر رژیم را روز زیده تر برفراوانتر دبه ناوند داوی دیسا من گوت وکه سردم شورش زنجیان آزادی لی باشور روشالات کردستان یعنی ولایت لورستان ایلام و کرماشانی زخته کم مازن لسر خلکی هیا ککشار divan deqeyan de milletê me Kobanî li qada şehîd Arî Mîrkan li hev kom bûne ji bo piştgiriya milletê me ê li taxa Şex Mexsûd Eşrefiye li Helebê ana wisa xuya dike ku dibe anha dibe me xeber girtiye hevano anha vana nûçeyên deqeyên lezgînin dewleta Tirkiye anha xwe amade dike müdaxelê Helebê bike mîna ku li wê derê şerekî navxwayî çê bûbe dewleta Tirk jî dixwaze müdaxele bike niha مرو هلوسه که چوا بگره ملت می روجاوای کردستان جنهاوا رابیه سرپیه اما لباکور مسئله چی هم نزانن از آن دنگه که لوه بدم گوداری کرن بنیرن دقیقی دوی نابری ده رونی رو حاجی لوه دریه دقیقی رونی مرحبا بخیراتی مرحبا او آرمان جامن از چند سال پیش ماموسته کاکشال بکم بخیراتنا ویدیکم رونیش کرم خورا لوی دری به امش خورا هرسی به هفرا وی برنامه برای ببین
یعنی 2000 انسان 2000 هوال تماشاوان آن حال بندینه که ام آگاهی بدن وان تو پرسی خواهی بپرسه پیدوی همه به شیروی تجیه دقیقه که آن حال کوبانی روش چیه از بوه بدم گودار کرن شیوار باشد کنار حتی سلامت اول می کوبانه ملت می کوبانه گره ولد پاریس اما قادا جنا آزاد ایوا وانا هر کس به عربی خوارن سباشی مقصود اشرفی باشه رونی هم ته گودار کن يعني افدنگ محقق كويس بقي بان نوازيه چالكر كي بدا كو نبي قلب مشه لبلي يعني اللي هي الدهلا جنا خطري هي اللي هي كي الصحة السورية القادة السورية الامريكا الكردس الحول دانا كقرقرني هي بطايبة الشخص الشيخ مقصود واشرف يا كلنا اشرف يا للهلك يجي يعني نهار رجلات كردستاني قال لك باجار قدية بتقولون كمان دستين سبيلا از نظام يعني الويدريجي اگر ريخستين كرد طبقي داخلانيا كندا يعني وكبيجهات جمعه وكك ويل بوي ارمانجا كي جنابي وبوردين هوا كي بوردين وبهبره بشغلن اللي بلي ريجيم ايراني يعني هم موضوع باجارا برا سبيلا نادن يعني حوجي قال لي كرد الويدري قتل عمر رو نمين يعني خطري حوجي هم بالبكشي نسال خطري جي هي اما طبيعي از بخواه مثلا رجلات کردستان وكما مست طبيعي زين كان بمدبي شيخ فدي حاكم تاكو تام چدبه اما از بخواه وي ترسيد بينم والحاصل قالوا انه هالوي دري يعني هيزين كرد يعني قازم بي سوالي جوا مست بكم هيزين كرد افداخيانيا دودان راسته بوننيك يعني انه هيزين كرد الويدري امادن داكو اي شكل كوار استرقل هیری شکل که قرقرنی قتل عامه که گوار سرگل گلی کرد وی کنه بخواب پاریس بله بسیاره که گله گرینگه ذاتن مدهوه پیوینک جی چی کر بو آژانسا و نوپل دستیوانه ایشن پاسی آوا دکم باورن وی داری دا جی کم زیده من برسفا بسیارین و دا لیا بسیاره کنه ها دیگه بسیاره که اکتویل نویه ده همو طورن جواکی دا خلق نحال سرویه که دا آخفه ده ما پارتین ما بحثا دوزا گل دکن پشگیریا جه دوزا گل دکن ده روژه که وها دار کدرینه چه دکن او بانگ که مازم بو گرینگ بو دیروکی بو او هف گرتنا 7 پارتی و ریخستن و البته پی راجی گلک سازین بچوکی اندن کساتین نافدار کرد ده ناوان دا بویا سببا دلخوشیه که مازن چه جاره ده تاریخ پارتین روشالات کردستانی دا ما تابلوه که وها دلال که خلق پیشوازی لیبکه ندیتیه باورم دکارم بیجم که هنک آماده کاری هنکو ضربه که گران جهیلا هیزین لشکرین پارتین سیاسین کردستان از بیدری ناویوان نابیجم من اجازه نینه لی هنک هیزن تایبتیین دولتا ایرانی بین دان کو به برسوک بو وان داخازن کو دوی داخویانی داویه دا وان پارتین ما وان 7 پارتین ما دانه دیار کرن ذاتن بر بسیارو پای بلندین وان پارتیا بر دوام تین لسر خطین داخویانی ددن مزگینی ددن گوتن و شروین وان کرد کم زیده هنه اواجی بویا سبب کو دناوند ایرانی دا ترسک مازن لسر دل رایدارین دولت ایرانی رونه و هر وها هیزا کو ناوی خودانه هیزا اپوزیسیون و دبیجه ام جی ملا بگرین او جی ترسک مازن لسر اواوانه لسر گوتن و آخفتنی وان ام حزد کنده بینین دیسا کرداوک جدای خاص بناو دکن دبیجن هایدار بن اسرائیل دویه به تشکیل دان اگر ام آگادار نبین چونکه چما سبب چیه سبب اوکو دزانن ها ناوند اعتراضات سردما شورشا جنجیان آزادی او ایرو دیسا کردستانه و مثلا کردا هیزا کردا گرید دم به وی روشاکول باشور و روژاوای کردستانی جی هیا چونکی نها هیزا کردا
tine em li perçekê nebînin. Hiç guman têda niye ku ew dijberiyên li dijî Kurdên Helebê ku li wê derê dest pêkirine dibe ku eger sibe li wê derê bi ser bikevin ber bi herêmên din ve jî bên aynen girêdayî rewşa Kurdên Rojhilatê Kurdistanê ku îro dîsa pêşeng li dijî rejîma dîktatora Îranê dikin. Gelo nal Rojhilatê Kurdistanê hêzekeke sereke kîjan ya kanibe gel pê bawer û wê kanibe şer bike di qada şer da hem terciba xwe heye û hem hejmiyarê xwe yanî leşkerê wê şervanê wê zêde hêz kîjan hinek Kurd ez bersivê ji sewala Belê tu zanî hemû partiya alîgirên wan hene Hizbê Demokrat ji 1945 heta niha gelek kar û kiryarên baş kirine Komara Kurdistan pêkaniye 22 mehê vê mehê heştê saliya da mezrandina Komara Kurdistanê ye îşallah em ê wê demê jî bernameyeke taybetî li ser destkeft û awayê pêkhatina Komarê li gel vedranê bira pêk bînîn wekî din komele heye çîneke rewşenbîr hêzeke leşkeriya meziniya wan jî heye ya Hizba Demokrat jî heye ev du partane di salên derbasbûyî da dibin zextên dewleta Îranê da û bê wek dibêjin li başûrê Kurdistanê ketine kampa û hinekî hatine îzolekirin hêza wan ya leşkerî izin neda ku şer bikin ema di warê siyasî da dîsa deng û hêza wan hingî reng û rûyê xwe da diyar kirin dema ku bang li xelkê kirin bazara bigirin dest bi girevê bikin hêza ku îro çiyayên Kurdistanê ye hêza wan ya hêzeke mezin heye rûberê wan bi gelekî berfireh ye pejak ye Partiya Jiyana Azada Kurdistan bendewarî jî heye weke salên berê weke berpirsiyarên wan jî didene diyarkirin zarbeyeke giran lê hêzên artêş sipahê pastaran ya dewleta Îranê bidin ew hêzên ku li dijî xelkê niha di haletê gefa dane xelkê digirin xelkê dikujin hêrişî nexweşxaneya dikin çend rengê wan hene hem besîcî ne hem sipahê pastaran hem kincên yek û kincê sivîl dikene berxwe hem îstixbarat e hem jî hêzên taybetiyên sipahê pastaran e lê xelk wan baş dinase heta niha jî dine wan şerên ku çêbûne ser cade û kuçe û kolan û şeqama da xelkê gelek ji wan destnîşan kirine û heman di ciyê çalakê da wek dibêjin gihandine sizayê wan kuştine an bi şedîden birîndar kirine û adres û ciyê wan jî tespît kirine yanî tirseke mezin jî ketiye nav dilê wan kesên ku bo rejîmê bo perey ca ji belaş bi taybetî li Kurdistanê ev dîmenên ku niha em bi hev re dibînin hevanno dîmenên îşevin tank û top tên derdora Helebê xwe amade dikin ji bo êrişê ser her du taxên Kurdan bikin ev amadekariyekê neya vê şevê em dibînin ku ji berê ve hatiye amadekirin her wiha agahiyekî din jî heye ji Idlibê ji derdora Laskiye Tartus li wê derê bi qasî 3000 askerên dewleta Tirkiye hene askerên girêdayî artêşa Tirkiye wan jî xwe amadekiriye ber bi Helebê ve tên niha ev hemî amadekarî ji berê ve ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatiye kirin em dibînin belkî em çawa bizanibin colanî li dij vê hereketê derketiye ji ber vê yekê niha wenda ye li welê tune ye ez wî nizanim ronî me fikre te negirdi derbarê van êrişên li ser Helebê de çima xêr e çima îşev ev operasyonekî wisa şerekî wisa hatiye destpêkirin ji ber yanî tiştekî li sahayê hewakî tiştekî divê çe lezgîn heye gerek ev mesele çareser bibe gerek zû çareser bibe giraniya Amerîka İsraîl li ser vê mesele heye gerek zû çareser bibe û bawer dikim hêzên navnetewî jî gelekê xwe giranî danin ser colanî da ku ev tiştên Kurd dixwazin yanî belkî sedî sed ne ama sedî nodî wî divê çe pêk bên dewleta Tirk jî vê qebûl nake wî hewa yanî mesele dixwaze li vê derê de jî ev krîzê Sûriyê jî dixwaze hinekî dirêj jî bike ji ber çûnkî
دولتا ترکی رو نه آماده یه وطن ایرانی کریزه که درکه و تایبت روجلات کردستان دیسا و هاوی روجلات کردستان گل را بستر خواه و ارتش خواه والحاصل لگوره من لوی دریجی دخوازه وقت ریزا هین کور ببدا کل لوی دریج چونکی ترکیه آنها نکنه دو بیچه انین شر بره ببه یعنی یکی لحیل ایرانی و یک لأخا سوریه والحاصل ترکیه چوا دولت نامنتوی دخوازه وی مثل زو به صالح مسلم راجی رزدار صالح مسلم راجی رپورتاج میشه کرد و ویجی داد یعنی امریکا عجله ویه دخوازه وی مسئله زو صافی بکر والحاصل بوی امریکا نفر مسئله کرده چپاس کم گرتی آن چپاس دیده گرتیه مسئله گرک زو صافی و سوریه تکه ببین کنترل امریکا دی بیشه بهوا کی اجازه تاقش امریکا بگه دون کنترل امریکا دا بین اپر گرینگه ده بند دسته که دا لی tabii ki Kürdi teda bir parastın ama çok bir parastın çı. Velhasıl Bahçeli رو zaten diyar kır. Beri viyaji çendaki beri diyar kır. Bahçeli diyar kır. Yani mesele ev bevaja kıl vakuri Kürdistan'ı and navara biriz öcalan o devlet Türkiye'de jmeşe ber roja avlad go bengahwi mesele dedi ev roja vay Kürdistan'ı yana bakuri Kürdistan'ı Türk xemik Türkiye jeytune ya Türkiye dveji min ev qariye min ev da Kurdan diye min her tişt herkes her hez dil girtine zaten ev ne mesele iş mira ez rojava duqasım na rojavayı Kürdistan'ı ile berqalede libelil hele ki na rojlatı Kürdistan'ı ji de beçe xateriya kır şey bu ya yani mala qırqırına ki jiye qırqırına gorser geli Kurd jiye jiber gedama geli Kurd kudri radbe sarfa Fars Türk Arap دولت آخر خودی در دکمن. یا کردی رانه بن سرپاش برگ کردی حیوانی و آخیه. کردی رانه بن سرپا تو شورشی پک نای. یه اوجی دیگه نه برای کرد دایی کافنه بینه برای کام برچ بینام بینه. او کرد دایی کافنه بینه. الحاصل مسئله و آنها ل حلبه شری که به مشان نان ویریش انتکرن محقق کوردینالیه یعنی هم بگوتنا ترکیه بکوردینا ترکیه بشروان Türkiye ambe çedeyim Türkiye ve her va jolan jinav da ya jolan otana nav da jolan kan derkeve daxiyanya ki bede be hayran ev şerri Şeyh Maksud el Halebi teme şandın jikiyan hele ve be hela kurdan ve be anji hela ime ve be ev şer az hemberi wimem ve ev bugotuna men bugotuna ferman be şer havi bugotuna menay meşandın o tabi ve mesele de kade ve hasıl ne usaya yani dedi bu ya emnekin ve mesela dedi bu hakan fidan Erdoğan Bahçeli samimiye Hakka fidan samimiye. Yani mesele ne kadar ya? Na yek jine samimiye. Bana behevra tevhev. Dibeçe yek göre yek çilik'e göre. Her de tevhevra kurji ve kemiha ke lüe hole beşvan ve bekesu be xadi perişan maya. Herkes behevra ilişki. Kurd ne be xudine roni dimene kunha em dibine jarojtate Kurdistan'e ya. سیل جمعیت شهرستان آبدانان 15 دیماه نیروی انتظامی با مردم تنه واتیا و آخفتنه کو فارسی حتا کرن بو بیشم د بیجه ورا ابدانانه بانگو مزگینیامن بو گلی کرد هیزن آسایش ین لشکری لگل خلکی دانه تبلی خلکی بونه لسر گوتنن رونی تشتکی زیده بکم وک بدرانجی برسوک کردا هیچ هیزک نکاره به کردا او و جاره جی گله کرد اثبات کرد کو پیشنگین خبات آزادی خوازانه لی روژ آوا و روشالات کردستان ایران و سوریه نه جبر کو هیچ خباتک هیچ شورشک به حضور و بجداریا گله کرد نکاره بگه سرفرازیه او نمشروعیت کو ایرو ام ده جوهر و کارنامه رژیم ایران و سوریه دا دبینین صدمه که ویا مزنجی خباتا گل کرده فقط لوی داره داخازا کو هیا مادم ام هیزه که هنده مزنین هیزه که هنده به کارسازین هنده هیزه که به باندورین
gerek Bakurê Kurdistanê bêdeng nebe di astavan şoreşên ku Rojhilatê Kurdistanê diqewmin. Ew fikra şoreşa jinjiyan azadî ji Bakurê Kurdistanê çûya Rojhilat stûnên rejîma dîktatora Xameneyî lerzandine. Li Rojavayê Kurdistanê jî herwiha wekî din jî bi taybet Kurdên diyasپora di du wara de dikarin bibine dengê Kurdên Rojava, Bakur û bi taybet Rojhilatê Kurdistanê hem bi mîtîngên ku çê dikin hem jî bi piştgiriya maddî îro bi hezaran kes li bajarê Avdanan, Melikşay, İlam, Şarê Kurd, bi Cinort û gelek bajar û ciyendiniyên Îranê ji ber tirsa ku nevêrin biçine nexweşxana di mala de derman kirin. Kakşar destûra te Gehîne herkes. Tehranê cara yekem e paytext ev der Tehranê gelo. herê herê Ev der Tehran e min di destpêka bernamê de jî got ronî nehatibû heta di serdema têkçûna rejîma Pehlevî de jî bi vê berfireya ku em îro dibînîn bazara Tehranê nehatibû girtin. We di tarîxa serhildanên Îranê dijî rejîmên navendî rolê bazariya dema digirin an jî dest bi girevê dikin rolekî gelek gelek dîrokî ye. Çünkü dema bazar hatine girtin jiyan disekine. Xelk nanê rojê li ku derê peyda bike. Rejîm gelek gelek tenga ve û ji du heta roja îro hem qîmeta zêr hem jî qîmeta dolar hindî ku diçe jûr zêdetir dibe. Yani ev krîza aborî rejîmê ne tenê nekarî derman bike belku mesele kûrtir jî bûye. Bervê hindê jî yani divê rewşê da belkî karê me zêde Tehran û Meşhed û Isfahanê nebe çünkü di serdema şoreşa jinjiyan azadî da ewan bêhelwestî û bêdengiya xwe di asta hereketa wê hereketa mezin da dane diyar kirin. Eger îro ew cesaret di nava xelkên Îranê de jî çêbûye esas û bingehê wê ji şoreşa jin jiyan azadî tê. Li bajarên weke Tehran, Meşhed, Isfahanê dî piştî şoreşa jin jiyan azadî xelk destmala jin bi taybetî destmala nakene serê xwe. Ewa destkefteke mezin yê wek pêngaveke dîrokî di tarîxa wê rejîma İslamî da bê tomarkirin û hatiye tomarkirin jî. Ewa destkefteke hereketa siyasiya Kurdek û ne tenê li Îranê belkî Rojavayê Kurdistanê jî wek pêşengên guhorandinên demokratîk yên esasî niha di rojhilata navîn da rengoriyê wan nasnameya wan diyar e. Ez deqekî we bigirim yek deqekî. Ev hesekî ye. Li temamê Rojavayê Kurdistanê di vê deqê de millet rabiye serpiya em li deng godar bikin li Kobanî millet kom diye eva ya hesekê ka ez deng ve dikim em hinek lê godar kin em didomînin. Millet berbet el hafrê ve diçe eger îcab bike ew biçin anha ji her derê Rojavayê Kurdistanê millet diherike berbê dêr hafrê ve ji wê derê eger îcab bike ew biçin bajarê Helebê piştgirî bidin wan her du taxan. Tiştekî wisa heye. Bediran xebera herî dawî ji ew ku
غیر هیزا آسایش یا ریوبریا روجاوای کردستان آنجام بیجین باکور و روجاوای سوریه هیزا که ملیشایی آسایش جی خلقه بخو لحلب پیک آنیه او جی باجر ده پاریزن و تدید گلک جی مزگینیا ددن خلقه کد بیجن خم نکن امل برا هینه اجازه حلب بگره حتی ایلام و ملکشا و کرماشان و آبدانان براستی روجهلات و روجاوای کردستان نها به آزمون گلک گران را دیروکی را رو مانه و ریا پیروزی سرکتن جی براستی دوی سروریا سیاسی دا و دامزراندنا استاتوی که بناوی کردستانی گرکه انجامه که باش بخواه ببینه جبرکو خلق لبنده اکو پشتی اوقاز بردیلین گران اوقاز شهیدا اوقاز انسان مازن هاتن شهید کرن انجامک بیدیتن او مراسمین که اموان روزانه لکرماشان لإیلام لآبدانان لملکشای دبینین دو شرطنا وان گنج و جوانان دا یعنی مراسم تراژیکن دیمن تراژیکن همه خون آگر تبلیه بونه آخو خون تبلیه بونه مال خلقی ویران بو یعنی خلقی چاوی ایدی اگه هبرسی نجی بس عزیزترین کسین خو جدستان آنها اونزانن حوالی ملوی داری لهر دو تاخان مد نوچیان ده شوپینن ده ناوا شردانه بقاسی کشمره خبر هاتیه 2000 نو شهید کنه اما 10 دقیقه بریانه شر گرانه ما مستر دو گوتنا پازه من ویدیو ده ببیجیم و از گوتنی دو بیجی آگاهیه که هاتیه بقاسی 10,000 شروان این قصده آنها شر آمادنه او هزین تایبت کماندوی تایبت ایدیجی را یاد بیجن تشکدن بیجن از تام ناوی آنو زنم آنها آمادنه او جی لتر حفره خامدت کن لبندات فرمان اکینش بو بچن حلبه خبره که داویه جی ال روشالات بیجم مزگینیک هفت پارتین روشالات کردستانی کومالا سازمانا کردستانی حزب کمونیست ایرانی حزب دموکرات کردستانی حزب پژاکی داخواست کرنه که روزا پنجشنبه لدجی جنایت رژیم فاشیستیا کمار اسلامی ایرانی دست به گروه که گشتی او بدن و همو جیبینه گرتن اوا به سری خو روپلک نوبه تدید ام دوهجی سر امیرو جی سراخوی من ده و هفوینا به رونی راجی دیار کرد اف پینگاو هری معقول و پولیتیکه که حزب کردستان چند پیاما بدن یک روشالات کردستانی نه به خودیه دو گریدانه که به هیز دنابره چیا و گریلا و پیشمرگه و گل روشالات کردستان ده های سه کرد با آوه که معقولانه دیپلومات کارانه لدجی رژیم دیکتاتور به پرنسیب دموکراتیک دست بگیره که وها دکن و اوا دکاره هفگرتنه که زیدتر ایجا دناوا کردین باکور و روشالات باشور روشالات کردستانی دا یعنی لورستان، کرماشان، ایلام و اورمیا و سندا پیگ بینه ایرو لی بجنور دیجی باجرک جی کردین خراسانی وی داره جی میتینگ هبو کردا دیسال وی داره جی هزا خو دانه دیار کرن یعنی براستین ها هر داره کرد هنه نسبت به هلوست نینه به گمان دیسال روشالات کردستانی دوی روشاک و خون آگر لی دواره یه دست هفکاری هیچ نبه به دنگ به دروش ماجی به یه دریجی کردین روژاوای کردستانی بکه ام هیزا که مازنین لیب شرطه که ام هیزا خو هفگرتنا خود وان روش و مرجانه دا نیزیکی نشانی دوست و دجمنا بدهیم
Mamoste dengê te nayê. dengê min heye niha Nana ayê bedran dere. Dengê te heye dengê min tune tamam e. Ronî mala te ava te anî bîra min. Anha nûçeyên deqeya dawî ez ji we re hema pêşkeş bikim. Hêzên Ewlekariya Hundirîniya Helebê bi daxuyaniyekê diyar kir. Piştî komên girêdayê hikûmeta demkî ketine taxa Şêx Mexsûdê li wê derê komê wan têk çûne darbeyên giran xwarine mecbûr mane vekişin. Di daxuyaniyê de ev hagahî hatin parvekirin hêjmareke çekdarên girêdayê hikûmeta demkî ya Şamê. Buxa dibêjim girêdayê dewleta Tirkiyeyê Şam nikare wana kontrol bike ve ya fikra min e hewl didin dibin sîwana tankan de bikevin taxa Şêx Mexsûdê. Şer giran e. Piştî darbeyên giran xwarin ji hêzên Ewlekariya Hundirîn mecbûr man dîsa di kontrola tankan de vekişin. Lê tank li herêmê hêj digerin. Li gel binketina wan jî dibê ketina wan a taxê didome hîna jî ev kom topbaranê xwe didomînin li dijî her du taxan ev rageşiya ev şerê anha divê zivistanê de jiyana welatiyên me dixe nava xeteriyê agahiyekî bi vî şeklî jî anha ji me re hatiye. Bedran ez dixwazim ji Ronî te pirsyarekê bipirsim divê rewşê de imkana tedaxula dewleta Tirkiyeyê bi awayê leşkerî li dijî Rojava heye an ne? Yani ev gafeke ka del mamoste bedran dere ve ez besözüm. Ev gafeke ke li holê ye zaten ev gafa li Helebê tê meşandin dewleta Tirk e. Ferq nake. Colanê jî ve an çi ve dewleta Tirk e lêbelê Şêx Mexsûd Eşrefiye yani şervanên Kurd yê li Helebê yên herî xwedî tercüba şerin. Yani şerê Rojavayê Kurdistanê bingehîn ji Rûska xwe tercüba xwe ji Şêx Mexsûd û Eşrefiye girtiye. Li wê derê Kurd heger çekî wî bes wî be heger Kurd yani dibê çek û fişek û cebilxanê wî bes be wê li ber xwe bidin vê bibêjim. Feqet ez bawer dikim hewceyê îro neke gel çalakiya bike hewceyeke îro Rojavayê Kurdistanê bi taybet li Kurdistanê seran serê Kurdistanê ji ber ke du perçê Kurdistanê niha li ber qedera xwe neke qedera xwe diyar bike. Ama bi taybet li Rojavayê Kurdistanê îro hewceyê seferberiya keke mezin yani kesê emrê wî dibê çi hema ser 15 ketibe têkeve bin çek û reqs da ku parastina niştiman bike parastina haka xwe bike ji ber ke çunkî vaqta Kurd derekê de ji hêla enyakek şerve be ji hêla bin wê êrişê were. Yani ji hêla Efrînê êrişê were ji hêla serê Kaniyê were wê ji hêla girê spî êrişê were çünkü wana hemî cephenin enyê şerin û her wiha eşîrên Ereba bira nebe mesela min bicê bira nebe mesela bin min cê bira hevalên wana yekem divê hevalê me nanin çekê me destanan bira bi çekê wan em şehîd nekevin. Yani divê demê de baxçelî jî bang li Erebên dibê çe li eşîrên Ereba kir. Da ku li hemberî Rojavayê Kurdistanê li cem Colanê bisekine û dibê çe êrişî Kurda bike. Velhasıl ez dibêm qey yani niha seferberiya ke gelek girîng lazim e mezin e li Rojavayê Kurdistanê hewceyê fermandarên wêna siyasetmedarên wêna herkes weke fermandarekî tev bigere çeka wî reqtê wî vê rabe û her wiha gelê xwe jî wisa amade bike ji ber ke ev rojên em tê da li du perçên Kurdistanê qedera gelê Kurd li ber diyarbûnê ye. Yani bi taybet Rojavayê Kurdistanê ev 12 sal li ber qeder da ku kanibe qedera xwe diyar bike her wiha Rojatê Kurdistanê jî vê çalekîne ve vê protestoyine ve du mehne ve du sal dine. Velhasıl demin kritik ra gelê Kurd ra derbas be min ji bo min giringî ev e da ku ez bangavaziyê li Kurdan bikim. Yana çi bûye wê çi bibe em ê bibîne tabii ki hewceyê mirovan jî şîrove bike sedî sed ama ez dibêm qey hewceyê mirov niha dîfans yani xwe parastineke Kurd hebe. Yani Kurdê îro kanibe têkeve bin çekê rahê li çekê û perwerdakek du roja sê roja bibîne û têkeve bin çekê gerek herkes ve hawakî seferberî ji her deverên Kurdistanê berê Kurd gerekî Rojavayê Kurdistanê be. Ta ku hetanî qedera Rojhilatê Kurdistanê jî diyar bû. Qedera wê çawa diyar bû yani şerekî navxweyî dema li Îranê li herê lê dest pê kir wê çaxê ew heman seferberî gerek ji bo Rojhilatê Kurdistanê jî rabe ser xwe narana be ser xwe kes rana be ser xwe mirov organize dike gerek bê organizekirin ez wê dibêjim. Bi her hal ez careke din jî tikrar bikim sibena dust ber roja pênşembiyê heft partiyên siyasî bi belavkirina daxuyaniyekê
جگل کرد خواستنه کو ده همبری جنایت رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی یعنی سبانه دوست به 8 مهه دست بگیره و که گشتی بکن او پارتانه جی پارتا کمونیستا کردستان ایرانه پارتی دموکراتا کردستان ایرانه پارتی جیان آزاد کردستان و گلک 3-4 پارتین دنجی بلا گل بانگوان ببیسه و سبانه دوست به هیزا خود جارکت که نشانی به تایبت دجمنا بدن به دستور و از دیمنک نشان بدم اول نام سر پشتمال نزاتی ما دربه گران لوان خست شاته گشتی رویان کس نامو نخته اونو بوشتر بیم اول جنازت خوزیتی را کرنی اول نام سر پشتمال نزاتی ما دربه گران لوان خست شاته گشتی رویان کس نامو نخته اونو بوشتر بیم اول جنازت خوزیتی را کرنی اول نام سر پشتمال نزاتی دقیقی اتشتک درین نشانی ودم دقیقی benim serketine kerime şahim mezenat meşandim yani beji serketine ameyi çeteyn Erdoğan çeteyn nizama ben ya piti kırış bimketin servan panzerivan şara betini fevdine cevazıvan kuşkivan ardine birindarivan ardine terbiye oharın anzevin nokta havala kerine روش اوه یعنی آنها آوانتاژ د دست کردان ده رونی ویل برخوا بده شیخ مقصود اشرف یا ویل برخوا بده شروان کرد لوی دری مگوت یا یعنی یک هاتن هر دورین کردستانی روجاوای کردستانی شر کرن شر باجار ازانی بون او بون لکوبانی حوالی پلنگ و حوال دبی چه حوالی نه هاتن جمرات دبی چه تحقیقی شر کوبانی وانا واکرن اون اصل شیخ مقصود اشرف یا ویل برخوا بده adın بدو بیجم به دستورت هوالین کو آنها دبن آبونه هوالین کو دبن اندام مالا و آوا هر هبن هوالین کو پشکری آبوری جمرا دشینن و دره حاجی احمد مالا تیاوا هر هبی آلان مالا تیاوا süper harikariye her hebi اموان باشیا و رندیا و جبیر ناکن دوی شوا سرا مستقیم ده دوی شوا زحمت ده وکی دن لوکاس گلکس باز شوارا کرم کرونی دیاسپورا tamam Bakırköy Kürdistan'ı devlet bahçeli bir evde be. Diaspora'yı bir devlet bahçeli bir evde be. Velhasıl hayran diaspora Kürt gerekli olsa ne be? Diaspora Kürt gerekli olsa boy Rojlati Kürdistan'ı, boy Rojavay Kürdistan'ı ser ne be? Çergi Jolani hatiye sertak hattani nuhar diaspora Kürt boy Rojavay Kürdistan'ı çalaki ne giriye? Velhasıl diaspora Kürt beydenge diaspora Kürt çalakan akı hattani دو یعنی حتی بری پیواژو دست بیوبکه ان بری ورل کولانا بون اب دروشه که حقوق کریتیک تا روش مثلا روجوای کردستان ده حتی نها نوروز دا اوور دا ودا تمام اوکی گلتی تین جمع اما جو روجوای کردستان چما چاله که کنابه دیاسپورا کرد کی بره بده راسته gelek masi hene ev jî îdî maye ser siyasetmedarê Kurdan ême ez ji we re bêjim ragihandina Kurdî ez bawer nakim xwedî erka xwe derketibe ez bawer nakim bi qasî ku bikaribe vê şoreşê bi rê ve bibe xurt be wezîfa xwe pêk bîne ême wekî endamên çapemeniyê em ancak dikarin hempîşeyên xwe rexne bikin sazî û dezgehên xwe ên ragihandinê em rexne bikin siyasetmedarî siyaset nekarê min e ez nakevim qarşî îşê wan abim ew bila madem ki ketine ser vê rê madem ki soz dane milletê xwe qismekî wan hatine hilbijartin qismekî wan jî bi riza dilê xwe ketine ser vê rê fedakarin temam qismekî wan şervanin lê siyasetmedar bi taybetê dibêjim şervan jî erka xwe pêk dînin lê milê me ragihandinê û milê me siyasetê ji xas wezîfa xwe tînin jî ez wî nizanim ama mesela ez îro gelek spas dikim ji we her diyara hûn min fex kir hûn hevalê min in em ekîbin
ez tenê bama min nikaribû biçiya hem nûçeyên deqeya dawî bişopanda hem dîmen par ve bikira û hem jî şîrove bikira. Ne mümkün e. Merû bi tena serê xwe nikare. Kakşar mala te ava tu hatî tê alîkarî da û ronî tu hatî hema deqa dawî de tevlî bûyî. Bi xêra we ez anha di nava meselê de deqeyên dawî spasiya kakşar oramar bikin yani reportajê gelek baş binivîskî min jê girt ji bo Nûpelê ew reportajî dereqê Rojavayê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê û tevahî li Îranê çi dibe reportajeke kurt pûr dûr û dirêj û berfireh di Nûpelê da îro me weşand dibe çet huzura te spasiyê wî dikim. gelek memnûnim, gelek spas. Em şîrovê hemû xwe bidomînin. Yani em spasiya xwe paş em hemû bi hev re dikarîn dengê doza gelê xwe bîn. Rica min ji kesên ku hempîşeyên me ne bi taybetî ew e ku divê rewşê da pir haydar bin bangên nakokiya ay ev partî wiha ye ay ve filan partiyê wiha kir nizanim çê di mehên derbasbûyî da gelek kesa gelek insanên ku bi nirxê rojê pênûsa xwe difiroşin li dijî hindek gotinên Emîr Kerîmî da xuyanî dan bû behsa rojê lê piştî ku navenda diyalogê li dora hevkom bûn û ev da xuyanî dan û îro jî banga girevê kirine bo roja pênşembiyê min belav kir li ser malpera xwe ya X'ê hemû ew plan û ew axiftin û antîpropagandeyên wan vala derketin. Hindek kes hene bi rêya mixabin hindek televîzyonên me yên ku rêveberiya wan qet nizane ragihandin çi ye, ziman nizanin, hayawan ji rewşa îroya dunyaya ragihandinê nîne. Hene kesê ku bijî dikin û hindek aliya dikene xayîn û nizanin hindek kelîme gelek kêm sivik li dijî wan bikartînin tînin masa xiyanetê bo wan ve dikin bi belgeyên dire û teje ew karekî dikin ku ew êşên di navbera Kurda da yên dîrokî kûrtir bibin. Em xwe ji wan wê kulturê dûr bikin. Kurdistan welatê me hemiya ye. Îro binêrin li hêleke Rojavayê Kurdistanê Kurd têne kuştin ji hêleke Rojhilatê Kurdistanê. Dijmina fikra wan li dijî me yêk e. Praktîka wan yêk e. Xwîna me jî xwîna sor e. Ferq naketin çil Rojava çil sibel Bakurê Kurdistanê ku îro Rojhilatê Kurdistanê. Kesên ku xwedî prensîbên exlaqî ne li ser elm û zanista ragihandinê xwandine erkên xwe durist bi şêweyekî wijdanî exlaqî cî bikin. Karekî nekin ku bibine amrazê destê dijmin û dijmin bi girnijîneke qeşmerane bi me bikene. Îro îranî dixwazin panîranîst û saltanettaleb dixwazin dengê Kurdên Rojhilatê Kurdistanê bikene dengê şoreşa xwe lê Kurd wiya qebûl nakin. Elîtê Kurda li ser xetê ne dibêjin em nikarin qebûl bikin li ciyê şaşka melaya dîktatorek bê ku taceke zêr li serî ye. Ew taca zêr xwîna min e. Em qebûl nakin. Ber wê hindê jî haydarî lazim e ku divê rewşê da em bê ferq û cudayî em destê hev bigirîn. Di van 5-6 rojên derbasbûyî da bawir bikin ji ber vê rewşê ez belkî 24 saeta 3 saet 4 saeta nikarim razim û carna jî nikarim biçime kar. Ji ber ku bi rastî wijdana me gelekî birîndar e. Em li vî aliyê dunyayê eger hiç nebe di gotinê da di hevkariyeke maddî da komkirina dermana da nekarîn bibîne dengê Rojava û Rojhilatê Kurdistanê di vê zistana sar da xelkê nan nîne bixwe. Xelk nikare kirasekî gerim bike ber xwe nekin kiyê bike yê kengî bikeyne. Bi destûra we nûçeyên dawî hene ez ji we re ragînim. Senatörê Amerîkî serokê Komîteya Tekiliyên Derve ê Senatoya Amerîkayê Jim Risch dibêje haya me heye şîddet dijwariya ku anha Sûriye li Sûriye derketiye holê haya me jî heye dibe
دولتên weke İran, Daeş, rexsên weke Daeş li hember aştiyê di nava tevgerê dane divê meriv got nedewan vê derê em bang li hikûmeta demtiya Şamê dikin em bang li Qesedê dikin bila hinekî aram bin şerê xwe bidin rawestandin dibêje Amerîka. Nûçeyekî dijî heye hema bu ara parve bikim ew jî hevanno ji evê hatiye encama şer nîşan dide encama şer deqekî ev e Qesedê agahiyên di derbarê bombebarana dijwar a li ser taxên Helebê de ragihand çi dibêje li ser taxên Helebê dibe hêzên girêdayî hikûmeta Şamê bi rêya bikaranîna tank û topan mûşekan êrişê deverê sivîlan kiriye di encamê de heta niha 29 sivîl bûne qurbanî jiyana xwe ji destane pevçûnên dijwar hêjî didomin ev daxuyanî hevano beriya 15 deqe hatiye weşandin hêzên ewlekariya navxweyî yani asayîş girêdayî Qesedê ye ragihand ku taxên Şêx Mesûd Eşrefiye Benî Zeyd ew jî taxekî li bajarê Helebê ne rastî êrişekê berfireh û bombebaranekê giran hatiye ji aliyê çekdarên hem girêdayî dewleta Tirkiye hem girêdayî hikûmeta Şamê. Li gorî ragihandina hêzên ewlehiya navxweyî ev êriş bi rêya tankan, topxaneyên giran, recîmeyên Grad, Katyuşa ev çi ne zêdetirî 600,000 welatiyên sivîl li wê derê dijîn anha. Ew taxên ku hatine bombekirin. Belê. Navê wan jî mizgev jî hene deverên cuda jî hene welhasil anha hêjmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane 29 hin. İş e. Yani Rojavayê Kurdistanê Sûriye ne bedra. Erê li Helebê. Hejmara kuştiya jî li serhildanên dawiyên Îranê geşte nêzîkî 40 kesa. Herî dawiyê fermandarê hêzên asayişa Komara İslamî got me hejmareke gelek zêdeya xelkê girtine. Xebereke dinya xweş Molevî Abdulhamîd wek İmam Cumeyê Zahidanê yê kesayetiyê naskiriyê Belûça bangek kiriye gotiye ew tundotîjî yên tejemmirin û kuştin li dijî muhteriza li dijî xwepêşandera wek cezayeke navneteweyî û ji nezera şer'î jî olî jî heram e. Qîmeta dolar û zêr li bazara azada Îranê rekordeke nû îspat yanî qeyd kir tomarkir wekî din jî Trump careketke hişdarî daye eger Îran weke salên berê dîsa dest bi kuştina xelkê bike yê bi awayekî tund ji hêla Amerîka ve diwarê praktîk da roberû bimîne û li hemberî wê jî Wezareta Derveya Îranê gotiye Trump dest bi şerekê saykolojî li dijî me û serxwebûna me kiriye. Şer û xwepêşandan li abdanan li îlam li melekşay berdewam in gelek ciya ceryan hatiye birîn tehdîd û gefên hêzên emniyetî li ser xelkê bi rêya peyamên kurtiyên telefonê berdewam in xeta înternetê li gelek ciyên Kurdistanê niha tune ye we eger li hindek ciya jî hebe gelekî ضعیفه مخواست از من خبرانه جی ورا پارو بکن رونی بریا کو تو باخ فیز و دیمین همه نشان بدم اف جی اول اصلا زمان الجانش مقصود نه حتی من پدرین اون کس نکردی تاقشت مقصود روز سرک آب و دوشی بر خطانه جزیری وقتی جبانات ev jî dîmenên hema van deqên dawîne hema dîrek ji herêmê ji min hatin. Ya baş e mirov li herêmê hevalê mirovan hebin mala wê ava hevanûn her hebin. Em î şev nikarin razên em ê xebera bişopînin û em ê bo sibe xwe amade bikin tiştek hebe em tera parve bikin spas bû kesên ku em şopandin
پرسیارێک هەبن بلا پرسیارە بشینن ئەم دکارین بڕێیا ئەو پەیامێن کو ئەم دکارین د کانالا یوتیوبێ یا ڕۆژنامەوانێ me بەدراندا بنویسین ئەم بەرسڤاوان بدەین دەستی دەسا بنگەلک سپاس بۆ ڕۆنی ژی ئەو پێویستە ئەم کەسێن ڕاگەهاندن کار divan ڕەوش و مەرجانەدا براستی بانگ و دەنگێ داخوازێن gel bikein sabana dost be greveke giştiya Rojhilatê Kurdistanê hêvîdarim gel vê carê zêdetir ji salên berê şoreşa jin jiyan azadî da deng û rengê xwe li dijî rejîma dîktatora Îranê ku di nefesên xwe yên dawiyê de ye dest pê bikin. Netem Yekbî ketiye dewrê ez hema wî jî ji we re bibêjim sekreterê giştiyê Netem Yekbî yan berdevkî wî Stefan Dujarric dibêje ehaya me ji rewşa li Helebê heye em bang li her du aliyan dikin ku meseleyê xwe bi diyalogê hel bikin nekevin nava şer û pevçûnan yani ew jî tiştekî girîng ne li gorî we li Helebê li taxekî Kurda şer û pevçûn çêdibe êriş çêdibin tu dinêrî senatörên Amerîkayê dikevin dewrê tu dinêrî Netem Yekbî di dewrê de ye hem jî sekreterê giştî yani berdevkî Astayekî bilind de dünya alem dikeve dewrê divê rewşê de li gor min gelek giring e lêvek babo kalê me dibêjin hezar gotin û kiryarek bila bên di praktîkê de tiştekî bikin li dijî wê rejîma sifarişiya ku 10 milyon dolar bû kuştina wî cinayetkarî danî bûn îro bûye çi alternatîv çi bi serê Pakistanê anîn ku îro li Rojavayê Kurdistanê eger Kurd nebana li Sûriyê îro rewşa Sûriyê çi rewşê de bû yê ji Efxanistanê xirabtir bûya yanî têr nake ecat vira da ye ku du karên giring kevne ber Çîna dîplomatkar di qada dîplomasiyê da derve li Amerîka biçin û van belganeya nîşanewan bidin du Çîna hunermend û rewşenbîr destê xwe bilind bikin dengê xwe bilindtir bikin bi hawara gel bikin çi Rojhilatê Kurdistanê çi Bakur çi Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê îro wek statûyeke bi qûwet meşru ku qalîça sor bi wan radixin gereke xwedî helwêst bin gereke di kiryarê de di praktîkê de tiştekî bikin gotinên qelew û nizanim şor têra vê rewşê vî derdê dayikeke bajarê Abdanan nakin ku du zarokên xwe li Kirmaşan û li Melekşahê ji dest dane pêwîst e di praktîkê de tiştek bikin îro bendewarî ew e ku yêkitiya nivîskara yêkitiya hunermenda yêkitiyên sivîliyên siyasî yên nizanim rewşenbîra banga bidin lê civaka sivîl jî diwarê komkirina hevkariyên maddî dermanî ciloberg tiştekê bikin bo xelkê li ciyê wan rehet el piş masên germ rûniş nexwarê qehve vexwarin evane nabine derman bo derdên giran yên xelkê pêwîst e di qada rewşengeriyê da di qada praktîkê da di qada hevkariyê da pêngavekê helgirin ev insanên me çawa şehîd bûn ev dîmenê hûn dibînin êrişên çeteyan e li ser taxên Kurdan êdin bersivdayîna şervanê Kurdan bû ev êrişin Civaka Kurd du jure mirov rêve dibe. Yekî tembûrê lê dixe me nav kiriye hunermend heger kî be çünkü hunermendî ne tembûrvantiye ye. Evên tembûrê lê dixin ne hunermendin ew strambêj singer ew strambêjin çünkü ev giring e. Yek a dijî kê çek dabe destê xwe ew civakê rêve dibe. Mesele na giring e yani weke yan ser çi dibêjim li ser mamoste kakşaranî ziman ya gerek rewşenbîrên Kurd gerek têkevin holê di qala navne tewî da dibêje dîplomasiyeke Kurd meşîne neke evên hema sazlê dixin û hew zan velhasıl hewceye rêvebirên Kurd rewşenbîrên Kurd dîplomatên Kurd ê xurt henin nivîskarên Kurd yêkin dibêje romanan dinivîsîn bi nav û bi deng li dunyayê tê nazkirin henin
والحاصل حوجه همي كل سفربر بيدو هند قالا ناو نتويدا وهر وهاجي دي شبرين شردا پرورده ببن جبر گل پیشیا گل کرد شرکی دور و دریش هیا یعنی هر شهر گمان هیا 30 سالی باجو 20 سالی باجو دا کل چهار پرچین کردستان کرد کانه به سرور ببن و بری و ببن دخوازه فدراسیون و دخوازه سرقابون مسئله وینا بشیم اما حوجه کرد دا کل سجبوی سر نگاه بمینه دخوازه ناو نتوی دا جیبه ناسکرن شرکی دومدرێژ پێشاگەلێ کوردە بەرقەدانێکە دومدرێژ پێشاگەلێ کوردە وەکە مامۆستەژی گوت گوتنێنم هەردوو پێ دخاپینن و سلۆگانە و تشتێ وی هەوا ئیشنارن سەری حەوجەیە کورد وێ جارێ هێشێوی سەری بە و نەهەود شەردا تەنێژی بەرقا بدە قادا ناونەتەویدا وەتام دەبێن قادا ناونەتەویدا ji بۆی بەرژەوەندی گەلێک دە هێزên خورترا gerek tu peymanan çêke gerek tu bin ra dîplomasiyê bimeşîne gerek dîplomatên te xurt bin hêzên weke İsraîl weke Amerîka ev diyar e ev 2 sal e 3 sal e 4 sal em dikirin rojhilata navîn wê li goreyî daxwaziya û dibe çeparastina İsraîl wê şekil bigire lewra Kurd jî hewceye ji niha da kanalan veke û xwe bide cem va hêzana îro wexta ne ji Amerîka ba û ji hevalên Amerîka ba yani koalisyona Rojavayê Kurdistanê ji 2014 da ji Kobanê ra dest pê kiriye hetanî îro manha Rojavayê Kurdistanê herî Kurd xwasî Efrînê kanî bû berxwe bida kanî bû du meha mehekê berxwe bida niha hemî têk bir bana Kurd perîşan yani dibe çe Rojava li holê nema ba welhasıl ev hêzana Kurd parêsin ha ev dê çi manî yani ev hêzê nanê mirov ser كان يقولون كين باقش بكم يعني وقت مروف نان دخان مروف جرح حرمت والحاصل درات ليه نان دخان مروف جمال هناك مروف حوجيا فيروس تيج بينا اما انا ويدرك من بيشيا قال لي كردس دخوازه قال لي كردس اسرائيل ودولته ناونتوي بهبرا بك دجمن اف جي هي اف خطري جي هي نوع افرتم كيتين جي بارت جي اف داخانيا دمي ما نزانن داخانيا دمي تو باندوری لسر روجاوای کردستان دنابرا روجاوای کردستان امریکا چینا که مسئله د جواکا کردا مسئله د جوان کردا برای جوان کرد جواکا کرد بدو که ev mesele والحاصل سیاست مدارین کرد یک معاش خود گرنج دولتا ترکیه کلام آخرا برا در حق قدر اگلی کرد اگر گوتنه کوانه برخدانه یا باشی هم را بکن یا نه برا هیله که دبي تشبري قال لي كرد ندن شولو تشبران ومكا ديلا دوفي دولة ترك روني جبهجا كي داخليني كي ام غودار كن كاتشد بيجي فرمو دارتيلا إيلامو كرمشانو لورستان خواندارتيلا شرف وكرامتي لإيلام كرماشا لورستان خورماباد وبشكي زول لإيران ككوشان لدجي تاگیر کری دیکتاتوری و رژیمی گندلی کماری اسلامی برای وده چید. او تکوشانه امرو گیشتو تا آستکی برز لپیشنگایتی ایلام و تا سمبولی خوراگری و آزادی و امرو لایلام میجو یک تومار دکرید. پیوسته هر کس خوان لو تکوشانه که لایلام برای وده چید برکوین. ایلام با تشاری خوراگری و تشاری شهیدان و تشاری تکوشان و هبون و آزادی. امرو جاره کی دی گلی کرد سلمان دی که پیشنگی تکوشانی آزادی و دموکراسی در روشالات کردستان و ایرانه. بیا گلی کرد هیچ تکوشان اکسر نکه. باوش لازمه همو گلی ما او باش بزنن که لازمه خواهن لشاری خوراگری لشاری شهیدان لبرخودانی جوانان جنان همو چینو تیوشکانی ایلام و شاروسککانی ایلام درکی. خواندارتیلا ایلامو کرمشان و لورستان خواندارتیلا شرف و کرامتی انسانیتا. خواندارتیلا هبون و آزادی پر پیدان بجیانی آزاده و بدیهنانی آزادی و سرکوتنی او شورشه که بردوامی شورش جنجیان آزادیه لازم امرو چه دست کده بیکات. و بانگ دکن که همو
gelek keman. İnsanı ulat parêzekan, demokratî xwazekan, sosyalîstekan, hemû çûnîtiyojekani komelga bi taybet jinan û ciwanan lew qonaxe de dest bi têkoşanî giştî bikin ve bo serkevtinî şorişê azadî li Rojhilatê Kurdistan û Îran de yek bigirin. Em bawer dikin ke şorişek gelek pêşengahîtî gelek keman li Zagros de destî pêkirdo li Îran de ve ser bikeye ve bibe be şorişî komelgayê demokratîk. Bo ew şehîdanê kelewreyê de şehîd kewtûn hemû berêz bi bîr denîn peymanman digel wan dûpat dikênەوە ke heta serkewtinî têkoşan berdewamî bi xebat wan didin. Baş e ev jî daxuyaniya dawî pejakê bû Gekşar te jî godar kir. Wezîrê Evet, Karê rast Derveyê e. Belçîkayê jî agahî daye. Wezîrê Karê Derveyê Belçîkayê dibêje divê pêvajoya ve guhestina siyasî ya Sûriyê divê mafê hemî milletê Sûriyê were parastin. Yani tiştek ku heteşe nav daye, tiştek ku hikûmeta demkiya Sûriyê nav daye, ev şer û pevçûn dibe em rast nabînin. Dibêje. Ew hevalê pejakiyê ku daxuyanî xwand şoreş alan e endamê biryargeh qerargeha yekîneyên parastina ji Rojhilatê Kurdistanê ye yerekê ew wekî da diyarkirin gelê Kurd îspat kir ku di van serhildan û van şoreşan da pêşengiyê dike. Eva daxuyaneke giring e. Bedran wekî din jî Tenê Kekşar, tu dixwazî hevalekî xast bû gotibû ew heft partî kîjanin eger dixwaze ew heft partî ku dawa kirine girev çêbibe ez navê wan bêjim. Deqekî hevalê Ronî eger tu westiya bî tu dixwazî derkevî gotinê xwe dawî bibêje? Tamam, ez spasiya mamoste spasiya te dikim mamoste Bedran û spasiya mamoste Gekşar jî dikim her wiha û kesê nal me gudarî kir ji kerema xwe re bibin endam an ev abonê çi dibe vê kanalê em mezin bikin. Yani ev kanal mezin nebe, yani vekî çapemeniya Kurd din ve dîtiye. Yani kî tê da çi dixwaze hespê xwe tê da dilezîne derketiye yekî nivîskarê wê ez bi nizanim bi kê re axifî min fermandarî Qesedê wan hasıl Qesedê jî dekanîne tiştekî wisa nîne. Wan hasıl ev çapemenî çapemen xizmeta Kurd dike. Ev kanal xizmeta gelê Kurd dike hewce ye em bişopînin em mezin bikin. Spasiya ve dikim mamoste silav rês. Mala te ava Ronî ji kerema xwe re ji bîr neke di nava heftê de jî hema 24 saata tu jî amade be em nizanin çi diqewime. Hema em telefonê em weşana zindî vekin tu fix dikî bi tena serê xwe em nikarin. Yani ne mümkün e ez her tiştî bikim. Pêdiviya me bi te heye, bi Kakşar heye, hevalê kulmet hemaşe dikin. Mesela îro em bixwasî 10 kes bi hev re xebitîne. Pêdiviya me jî işte heye wexta îro te jî ev zerfet ava nekiriba û hew xwast dibe çe bi biryar tevne şopandiba îro li vê derê me jî nikayîn agahiyê bida gelê Kurd. Lewre em spasiya te dikim. Rîca me ji hevalan ew e bibin abone, beleşe, tiştekî ji cêva we naçe, bibin endam, vê kanalê hinek mezin bikin, em hinekî ji milletê xwe re xizmetê bikin. Heqeten saziyê me fermî ji xizmetê re hinek kêmin. Kakşar mala te jî ava lê Kakşar niha hevalê me li saha şer rêjeyekî wî şte heye, dibêje ez pir merex dikim. Ev şoreşa ku îro anha dibê hûn pêşkeş dikin, dibe ez em alîkî de di derbarê Helebê de agahî didim we û lê şoreşa ku anha dest pêkiriye dibe ew ê bigêje serkeftinê. Serhildan dibe hêviyekî dide Kekşar bila hinekî ji me re bas bike heqeten dikare bigêje dawî encamekî bi dest bixe. Tu hinekî bersi bide hevalê me li saha şer Ronî ji te re spas Rojhilatê Kurdistanê Bedran kî? Yani Rojhilatê Kurdistanê bigihin encamê an ciyekê din. Erê hevalê me li saha şer li Helebê ye ji te dipirse dibe serhildanên li Rojhilatê Kurdistanê îjar ew bi ser bikeve ji ber ku jin jiyan azadî de bi ser neket. Belê ez dest û çavên wî maç dikim ew li ciyekî gelek pîroz e dilê me digel wî da ye û li gel hevalên wî da
بێگومان ئەv دۆست مکەملیەکە دواری فکری فەلسەفی دا ئەو فکرە کو لێ دەرێ هات پراکتیزەکردن بە تایبەت بەرخودانە کۆبانێ و ئیرۆژی لە حەلەبێ باندۆرەکە مازن لەسەر ڕۆژهەڵاتی کوردستانی چێکریە بەروێن دژی هەر حرەکەتا کو کەت تێدا هەبە محکومی سەرکەتنیە هیچ گومان تێدانینە کو ژنەهادا ئەم سەرکەتینە ji ber ku di dema şoreşa jin jiyan azadî da jî û îro jî pêşengên vê xebatê û peyvan ne li hemberî dîktatora tenê Kurd bûne. Çil Rojava, çil Bakur, çil Başûr, çil Rojhelatê Kurdistanê niha mewceke nû ya etirazên seraserî li Îranê dest pê kir ku navenda wê dîsa Rojhelatê Kurdistanê bi taybet îyaleta Îlamê ye em hêdî hêdî derbasî roja 11 dibîniya wan serhildanan e ji ber wê jî ew hemû misîbet û nikbet û ew derd û belayên ku rejîma Komara İslamî di 47 salên derbasbûyî da rastî qedera gelên Îranê bi taybet jî gelê Kurdistanê anîn niha ew vê rezaletê dibînin dema ku edalet li Kurdistanê bêkarî li Kurdistanê tevkujî li Kurdistanê di asta herî bilinda bi rêya wan çêbûye berwê hindê jî Kurd hewil didin ku careketiye wê kerameta insanî û bi dawî anîna siyaseta înkarê ya mehrûmkirina Kurda ya kuştinê ya terorê û ya ferq û cudatiyên ku em wek siyaseta apartheid binav dikin ew hêza Kurda tînin dawiyê di 47 salên derbasbûyî da berdêlên herî giran Kurda dan lê Kurd tim û tim di xetta yekêya dijî vê rejîma dîktator da bûn wek Rojavayê Kurdistanê bi tedbîrên ciwan niha ev hevgirtina ku navbera wan partiyên me yên siyasî da heye em xoşbîniyeke yekî wekî dibêjin tejê mizgînî di pêşerojeke gelek nêzik da weke ya ku me Rojavayê Kurdistanê dît bi em li Rojhelatê Kurdistanê jî pêşbînî dikin ji ber ku Kurda tim gote dîktatora ne û eniyeke wek eniya gela dimdim dîwarekê bilind li hemberî wan rejîma çêkirin rejîma Îranê bi rêya Kurda dunya pê hesand ku meşruiyeta wan ya hundirîn û ya navneteweyî sifr e berwê hindê jî dema em dinêrîn ev îtirazê û ew xwepêşandanên ku niha em li herêmên başûrê Rojhelatê Kurdistanê dibînin bûye agirek tejê ronahî û şewat bû dîktatora ne tenê li Kurdistanê belku li Îranê jî ev agir roj bi roj em dibînin gurtir dibe meş û mîtîng bi giranî xwepêşandan têne serkûtkirin lê me li Melikşahî û li Abdanan dît ku xelk li wan natirse û niha bajêr gelek herêmê wê destê Kurda dane lê me tirsiya vê yekê jî heye ku tevkujiya li Kurdistanê rejîma Îranê pêk bîne ka em binêrîn yê çiqas maqûlane tevgerê bikin li dijî wan xwepêşandanên ku li seraserî Îranê çê dibin berwê hindê jî roja pênşembiyê sivena dûspe em li bendeyne ku Kurd careketke li hemû Rojhelatê Kurdistanê her dera ku Kurd hene azadîxwaz hene wê hêza xwe nîşan bidin careketke ji rejîma dîktatora bêjin ne tu nikare kerameta me hebûna me bin pê bikey û berdewam bikey Malatya vekekşar Swîs kape ez pir xemgîn bûm ji ber vê peyama te dibêje wele piştî ku min hûn temaşe kirin
piçekî bêhna min hat ber min dibe ez tenê li malê ji xwe re digîriyam dibe ji ber van meseleyan ez zanim îşev wekî gelek şevan însanê me li malê ne gelekê wan tenê ne xemgînin li benda xeberekî ne li benda mizgîniyekî ne lê dibe em bizanibin ku em ne bi tenê ne hûn ne bi tenê ne em ê vê derê bi rêya medya civakî bi rêya ragihandinê em ê xwe bigînin we hûn ê bi me re bin em ê bi we re bin em ê bi xwe sînerjiyekê çê bikin em ê bi şervanê xwe re bi siyasetmedarê xwe re bibin yek serkeftin muheqqeq dibe ya Kurdan yani min çend roj berê gotiye hêviya min tune ye baweriya min sedî sed heye firqiya wî heye ji ber vî yekê dibe em ne tenê hêviya xwe biparêzin em baweriya xwe biparêzin kakşar û remar em navber bidinê di saetên pêş me de ez binêrim nûçeyên deqeya da wî çê bibin eger dewleta Tirkiye êriş bike dibe em dîsa weşanên taybet çê bikin saet û nîv derbas kir mala te ava gelek spas dikim li ser navê milletê Kurd eştera spas dikim ne li ser navê kanalê ji ber ku te agahiyên xweş dan bi xêra te me jî hinek nûçe berhev kirin her hevî gelek spas Bedran Ezîz hêvîdarim ev pencere te ji ronahiyê bi dengê te yê xweş bi înformasyonên herî dawiyê ku te îro li her çar peşên Kurdistanê bi taybet Rojava û Rojhilatê bi rêya me û te bi xwe jî gelek zehmetî kişandin tim û tim ev pencere te ji ronahî be spas bû kesên ku em guhdar kirîn em temaşa kirîn çi keve ser me em amadey ne ji ber ku bi rastî de asta dilopek xwîna qehremanên Rojava û Rojhilatê Kurdistanê karê me eger ne 24 saeta 48 saeta jî berdewam ke tiştekî nake gelek spas ez ji te re spas dikim mala te ava hevan wekî din ez ji we re bêjim eşkîra spas bikim ji we hemiya re spas dikim Lukas her hebî ji bo alîkariya te ya aborî hevalê me rojnameger wê fayde jê bibînin alan mala te ava te fedakariyekî ciddî kiriye em hêvî dikin hevalê me din jî bidin ser vê rê wekî din Hejar Ehmed tu jî her hebî mala te ava Mamedo ne hûn here bin gelek spas dikim şev baş şev baş silav rêz